cyumweru Goliath tuku umuryango wawe yimuke. Imana imukugarisha. Ndimwo mbwiriza hari kwa kabiri mbere yanjye hari icyo mama ugaragara ko ari mwiza. Imana irambwira ngo nubwo umubona ari mwiza ngo ariko afite abantu babiri bamugambaniye bazamwica muri iki cyumweru, ngo afite n'inkovu zabo, ngo musabe ababarire ngo Imana imwishurize ideni ngo ry'amafaranga menshi abantu bamubereye. Barasoza hari asigaye abantu bane, namwe ni mama ijwi ryambwiye ngo babarire abantu baguye muki. Aramwatereka wisubira kubivuga, nawo wamukemukiye ni umugabo we na musaza we. Baramukubise bazamukubita ibintu by'imbaho, inyama zikaza zicika mu bitugu. Yambura umwenda arambwira ati pasa wababarira bino bisebe, wababarira zino nkovu. Ariko Imana imbwiye habaye nijoro ahamagara umugabo bagize imyaka 12 barataye. Mwaravuga ngo Mana ndakijijwe mpimbaraga zo kubabarira. Acana itara aramuhamagara apfukamye ati twarahemukiranye mwarankubise na kanaka ndababari. Kandi ari recordinga kugira ngo abinzanire mu gitondo ngo asohoze we ibyavuzwe ngo hanyuma na Imana isoza ayo madeni yiwe. Gitondo mbona araje bababariranye, cya kureba musaza we barababarirana. Amen. Arambwa ati ngaho si wari wandegese ngaya muri kodi berna Imana iba sasaba umuntu amwishura miliyoni 171 yaramubereye. Umuntu uzafubira hano kugira ngo azafatishe ubukristo. Nuko ndazi nimba hano hari abantu b'abasirikare muzabaza abasirikare ikombora ryafubiye ahantu niryo ribi kukarago babwira Imana, Mana mpimbaraga Imana ndizitanga imbaraga z'ubuso. Nuse leta yaguheza imbunda utavuye mu ngando se ngaho ne bayiguhe korwa bigira imbaraga kuruta amagambo. Nta kibiyazo ngo gutsindwa n'umuntu urusha imbaraga. Kurazana intama mirwano ahandi bikora. Munumve rero nje kugera kucyo Dawudi amwereka ibikorwa biza bicecekesha abasahuri bagaceceka. Ngabo zisana fandi erega Imana yavudutse abantu baza batuyoberwa kandi duturanye. Abantu bagira gute baratuyoberwa. Imana n'abamarayika babiri mumbabare muvuge ngo amen. Bari ikimasa baravuga ngo ahantu ndi twagenda tutavuze. Ni ibikorwa vuge ngo ni ibikorwa bituma Imana igira gute ifuka. Umwami ararya niwe muntu wamusavuga ibitaza kubera ngo hazi ngo bagabura igihugu na Yesu. Erega ibikorwa nibyo biza bituma abantu bagarura amagambo. Ayo bavuze agarwa niki ibikorwa. Imana yakoze ibikorwa bikomeye. Muzige guceceka mukabwira abanzi kuboko kw'Imana bazakubone bonyine. Twongera Imana yacu amashi yarayikwiriye. Haleluya. Bashitsi paje hano vuba nitwa Pastor Kabiya Jonathan, twe Mutara mu karere ka Gatsibo, nsengera mu itorero rya ADEPR. Ako nshobora kuba ndi no kuri fishe hano. Kwerega Yesu ngo yagiraga abigishwa bamwe batiyandikishije, bagaragaye mu byago. Ibyago byabaye abagukunda nibwo bazabagaragara. Birutse hano muri 2022 masengesho y'iminsi 21 meza kandi yambereye imbarutso mu buzima bwanje bwabusigaye. Mbere yo kuvuga hejuru ya Apostle kamubwira imbaraga nabonye burya mvuye hano, nagiye kubwiriza hanze y'u Rwanda, ariko ngenda nizeye imbaraga nakuye hano. Banzanira abarwayi 3 kandi nagira impano yo gusengera abarwayi. Ntayo ngira ngewe Bernard ni wigirana na Apostle. Banzanira umwana w'umukobwa wari umaze amezi 3 yakoze ubukwe, agiye kwiyahura inshuro 6.
ayatana n'umugabo wiwe, biterwa n'imbaraga z'abadayimoni zikomoka muri se wabo washakaga, muri sebukwe mutoya washakaga gusambanya nyirabukwe aramwanga. Agenda aje Tanzania, agura amakarito 2 y'isabune meza ahenze, ayashira umupfumu, barayakaranga. Umunsi w'ubukwe bw'uwo mwana se wabo arayamuha, amuha inka 5, amuha n'inzu, ariko amuha n'aya makarito 2 y'isabune, kandi arimo imbaraga zo gusenya urugo rwiwe. Wa mwana akora ubukwe bwiza. Nyuma y'iminsi 2 umugeni we araribwa, abadayimoni bamubwira kuja kwiyahura. Yarambwiye ngo ngarukiye ku rupfu inshuro 6, ariko akaba umukristo ngo akavuga ati Semana niyahure mbura ubugingo, nemerero uyu mugabo dusubire turyamane. Kandi ikibazo yari afite ni ukuryamana n'umugabo, nico caze ngo yararibwaga akumva icyiza no kwiyahura. Nari navuye hano rero nagiye kubwira abandi ko hano nahabonye imbaraga. Buriya reka mbabwire, ushobora kuba mutazi Apostle Mignone, bazabaheza ikizamini. Iyo umuntu atarakora ikizamini ntazamenya ko ikizamini kigoye. Nje nzambwiriza, ushobora gukora amasengesho y'iminsi, twe twatangiye ku minsi 10, we yarayamazemo iminsi 10 atarya, wamara ukabwiriza ari amasaha 3, bazaguhe mikrofone. Buriya abantu batera za haleluya bazagira ngo nibaza hano birakunda, haleluya izigama igafatwa ahantu. Mignone no mugabo banzanira umudokteri wayo usuka inda ya 5, kandi ari umuzaza w'abantu. Bazana undi mama wari urwaye umutwe nk'ubu maye mvuga gutya, yaratonekaraga. Ndabwa ndi mureke dusenge, mvuye mu masengesho ahantu Kimihurura. Yesu ashimwe, nabonye imbaraga hano, azubaha yanazitinya. Nabaye saa 5 numva ijwi rimbwira ngo nibantiza kariya kenda mwambara mu ijosi ngo tugakenyeze uwo mwana. Wa mukobwa haje kwiyahura, arirukangaja muri toyi, yihagarika amashira. Numva avugije induru ngo ndakize. Aya masaha dore tuvuga narabyaye, aya masaha arabyaye, ni imbaraga ziva hano. Wa mudokteri nawe yarakize iryo joro, nawe arabyaye. Wa murwayi w'umutwe yarakize. Babwire kano kantu bakuru baza bavuga, iyo umuntu yarumwe n'inzoka yo mu mazi, kumugombora biraruhije. Pastor Bernard keretse akabona ubugomboro bwo mu mazi, umuntu uzapfubira hano kugira ngo azafatishe ubukristo. Nuko ndazi nimba hano hari abantu b'abasirikare, muzabaza abasirikare, iyo ikombora ryapfubiye ahantu niryo ribi. Buri ribise nta kibazo rigira. Ikombora ryapfubiye ahantu Kimihurura ntiryakira imbaraga zawe ngo ribasitinge, ryica n'utwana duhe twikinira mu muhanda. Ndashimira Imana yangiriye neza ino minsi nkaba nkiriho. Icya kabiri nabonye, nari mvuze ibintu 2. Nagiye kubwiriza ahantu Uganda 40, nari muri wa mudu. Iyo umuntu ari umusazi ndaza amenya ko yasaze. Avuye hano numva kandi gusara muri ino myaka mfite 64 wapi. Iyi ni imyaka ngo abantu bayifite bafashwa buke. Umuntu w'imyaka 60 afashwa buke, nimukaze mubarenganya. Hari igihe Keva Simba ukavuga uti biriya nibyo abasore, nasimbe nyine afite amaguru n'amaboko bimwemerera guhimbaza. Ndimwo mbwiriza hari kwa 2, mbere yanjye hari icyo mama ugaragara ko ari mwiza. Imana irambwira ngo nubwo umubona ari mwiza, ngo ariko afite abantu 2 bamugambaniye bazamwica muri iki cyumweru, ngo afite n'inkovu zabo.
ngo musabe ababarire ngo Imana imwishurize ideni ngo ry'amafaranga menshi abantu bamubereye. Barasoza hari asigaye abantu bane, namwe ni mama ijwi ryambwiye ngo babarira abantu baguhemukiye. Aramwe ati reka wisubira kubivuga, nawo wamukemukiye ni umugabo we na musaza we. Baramukubise, bazamukubita ibintu by'imbaho, inyama zikaza zicika mu bitugu. Yambura umwenda, arambwira ati pasa wababarira bino bisebe, wababarira zino nkovu. Ariko Imana ibwiye habaye nijoro, ahamagara umugabo bagize imyaka 12 barataye. Mwaravuga ngo Mana ndakijijwe n'imbaraga zo kubabarira. Acana itara, aramuhamagara apfukamye ati twarahemukiranye, mwarankubise na kanaka ndababariye. Kandi ari recordinga kugira ngo abinzanire mu gitondo ngo asohoze we ibyavuzwe, ngo hanyuma na Imana isoza ayo madeni yiwe. Tono mbona araje, bababariranye, cya kureba musaza we barababarirana. Amen. Arambwa ati ngaho si wari wantegetse ngaya marikodi berina Imana iba. Saa 7 umuntu wamwishura miliyoni 171 yaramubereye. Amasengesho n'abantu ntuyazemo, ni wewe wikiriye nabi. Ndashimira Imana ko ikoresheje kandi aposo. Nabonye ibyanditswe byinshi namuvugaho. Imana yabwiye Mose ngo genda unzanira abantu, ndafata umwuka kuri mu nkubashiremo. None si wanyu hari umwari mufite? Ni umwuka uri muri aposo. Yeke kubeshana. Dore umwe n'uyu mama Benita. Ni umwuka wo muri aposo gabanye bikabso. Mbobere uwo muntu mumbwira ute si wewe wanyu mwarimu ufite si wo muri aposo. Narabimenye neza, hari igihe umuntu yicara iruhande rw'umuntu badakundana, mwavuga uti muhoberana twaginara Yesu. Mbobere uwo muntu mubwira uti dufite umuntu uri mu mwuka, Imana yadusaguriraho natwe ukadukwiye. Hallelujah! Keve wewe su wahanga hari i Burundi wabaga he? Munyakabiga he yakanga ndayizi yose Bujumbura rwose. Uyu mwuka ndohaba. Nyakabiga ndayizi yose. Ni mu bwiza se? Karya yakanga nawe ntawo haba. Komera Imana yasha amafi. Narimo nsoma, nasoma ibyanditswe nabyutse saa 8. Imana yazaposa umugisha. Buri abantu benshi bazashaka ngo bakomera amashi, bayagukomera wakoze iki? Ushaka amashi yi uzuza materaniro nyuma ugataha mbere. Nta vision nimwe ikuba. Ntuzuririmba, mugore wawe ntaririmba, abana ntibaba muri kwaya ngo baguhamara. Yo kugira gute? Mbabwire n'ikindi namenye. Habana abantu baza barara ku karago babwira Imana, Mana mpimbaraga. Imana ndizitanga imbaraga z'ubusa. Nuse leta yaguheza imbunda utavuye mu ngando se. Ngaho ne bayiguhe. Utageze nasho, utageje gashora. Leta igafata ese mugi bakayiguha. Bana igufatanye waja imageragera. Imana yambwiye ngo ni itara rya Israel. Israel babwiye Dawudi, baravuga ngo tugiye kukudohorera ngo kuko uri itara ryacu. Uyu ni itara ryacu. Mpobere umubwire ngo uri ni itara ryacu. Ngira ikibazo rero iyo nafashijwe nirinda kurira kuko ndize nta mugabo uzurira ngo asubira avuke. Nabwiye Pastor Bernard hari abantu babiri ndazavuga nabi kugeza umunsi wo gupfa.
mwene Apostle Mignone. Kandi cyo namenye, mbabare tuganire ibikorwa bigira imbaraga kuruta amagambo. Bikorwa bigira gute? Mbere yo gusoma utuntu nga tubiri babwire, nje navukiye Kongo na data na sogokuru na sogokuruza na sekuruza na sekuruza wa sogokuru. Ara abakongomani, umugabo umwe ngo yari umworozi, yari afite ibihumbi byinshi. Undi ngo aramaza ati se izi nka zawe ese umubare wawe yo nizingahe? Ngo araseka arambwira ati reka ngo ni Imana ndizizi, ngo nkeresa abantu bozimenya, ngo nizo nkotanya zayumva ziyobowe na Paul Kagame. Buriya mwari muzi ko ibikorwa bigira imbaraga zo gucecekesha akarere. Dusome Bibiliya. Dusome Gitabo cya mbere cya Samweli 17. Dusome n'umurongo wa 31. Samweli, gitabo cya mbere cya Samweli, dusome 31, 17, 31. Mwahageze. Ayo magambo bumvise Dawudi avuga bayashengerana kwa Sawuli, abyumvise aramutumira. Dawudi abwira Sawuli ati ntiyagira ukurwa umutima nawe umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Nawe aramusubiza ati ndi washobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye kuko uri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Dawudi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data zatera intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narawukaga nkayikubita nkayiwambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akanwa nkayivutagura nkayica. Nukubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwa azapfa kimwe muri izo nyamaswa, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Murongo wa 50. Koriko Dawudi yahuguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumeso, aramunesha aramwica, kandi nta nkota Dawudi yari afite. Dawudi aravuduka muhagarara hejuru, asingira inkota ye, ayikura mu rwubati, aramuhorahoza rwose, amuca igihanga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ibikorwa biza bivuga. Abantu bakunda umupira uyu munsi ni nkaho ndi mu Bwongereza. Real ikubisaka ekipe kayirusha imbaraga, berna nta kibiyazo ngo gutsindwa n'umuntu urusha imbaraga. Batahanye ngo igikombe cy'icumi nimbari cya 20 15. Motari wanyuze hano muri Kigali yarambatse se izi kamyo zose aya mabisi yose aparitse hano hepfanga, isi gikorwa cyo kwiyamamaza cyatangiye. Ewe nikigize iminsi babare munumve. Imana Sawuli amaze kwigomera, Imana ihagurutse umuhanuzi mwiza witwa Samweli, araza muri Isirayeli asiga Dawudi amavuta imbere y'abakuru biwe baba general. Baramubwira baturasizwe turabibonye, ariko intama ndizirara zonyine. Asubirana amavuta y'ubwami mu ntama, amaraho imyaka 12. Ijuru rizi ko ari umwami, ariko nta bikorwa afite. Haleluya. Umva amagufwa yanje atengurwa.
Bibiliya avuga ngo Goliyati w'Igati atera abanyesirayeli, bamara iminsi 40 bari mu ndake, ntawe uzuva mu ndake. Se wa Dawudi abwira umwana we aramubwira ati abana banje ko bari ku rugamba nta gakuru mberutse. Buriya ababyeyi uzi ko umwana asitara na nyina agasitara. Genda cafite mama wanje arahari, twaramusuye na Pastor Bernard aravuga, mama afite imyaka 107, genda umwana we 13. No baracambwira Bernard yamushiriye amata amani ifaranga, n'ubu yongiye arangura ngo wa mwana ngo Imana izamuha umugisha. Yego, ariko yongize kangaye ndavuga arahamagara akabatisa umwana wanje arahari. Se wa Dawudi ngo aravuga ati abana banje ko ndaheruka ko nta makuru. Fata ka Dawudi kara umundama ngo agaheza, aravuga ati genje kureba bakuru bawe iyo bari. Urumva nyine nakana ko kugemura ngo kari gafite hagati y'imyaka 15 na 19, ariko gafite amavuta y'ibikorwa. Gaseruke, haleluya, gahurirana n'ibitutsi bya Goliyati yagaza abatuka 3 ku munsi. Saa moya bagiye kunywa icyayi, saa 6 bagiye kurya, saa moya y'ijoro bagiye kurya. Iki cyumweru Goliyati utuka umuryango wawe yimuke, Imana imukugarisha. Meja general abarifite intandikano bose bari munda kugeza ku musirikare wa Pasis. Dawudi ngo abasike basisi uwo muntu utuhaye tuka Isirayeli agatuka n'Imana, batkandi wakana burya abantu bataraja mu Rwanda bazagira ngo mworwana, muzagende basi muhagaraho bahe barwanira, mwumve imbunda ziha. Da 98 mpungamba Katanga nabonye barasa, abonye umusirikare ahahamuka akaza ngo indege hasi bifaru hejuru. Ibintu imunda yavuga ni ibiki, indege hasi ngo bifaru hejuru. Nabonye umugabo arira n'umuzungu, abazungu barira nabi. Ni muzungu. Dawudi ahurana n'ibitutsi biri iwabo. Niwo ufite abana batiga bananiranye kandi ufite ubushobozi. Bira ni ibitutsi Goliyati atukiwa. Dawudi ngo avugisha abantu, haleluya, ngo arabaza ngo se ntacyo umwami yavuze. Ndamukunda kuri ako kantu. Ntacyo Imana yavuze hejuru yawe wowe mbarizo murutese, we ntacyo Imana yabavuze iwanyu. Nimba ntacyo mwavuze nta ntacyo apose yakwatuyeho. Ntacyo Imana yavuganye nawe. Abantu baravuga ngo umwami yaravuze ngo uzica Goliyati agakora Isirayeli gitusi azaba umukwe w'umwami. Dawudi ati ndarwanya, ubwo harimo inyungu. Buri itorero soka cyakabiri ngo azayizu yasumudendezo, cya gatatu ngo azabakuraho imisoro. Nta Rwanda Revenue zose birakunyura muri parcelle mu ifamu yabo. Bibiliya aba ngo Dawudi aravuga ati mubwira abantu rero, mubwira abantu bose baryame baruhuke, njyewe nizi nje naje. Inshungerezi rero zikunda kwihutisha amakuru ndazizi. Muzumvi wa Peri yatsinze abantu bari Nyagatare hirya za Gatunda, bazava ngo batsinze kandi batagezeyo. Agahungu kanje gatoya kaherutse kumpamagara ati papa nari nkeneye ko tuganira. Nta kibazo. Ati Sufa ni equipe. Ngambwira ufana ati nje mfana Aperi ngafana na Cristiano. Ati umunsi uzafana Messi papa tuzakosana muri uru rugo. Shawo kuri uru rugo rwanje. Uziko abafana barasase. Nja kubwiriza Nyanza ya Butare iriya hasi rya kumayaga.
ugeze hariya kwa Haji abagasaza kagasabiriza kamuga ibiri kakayo kariya karambwiye ngo ningatabare ngo umwana wango nabwiriwe ngaha amafaranga 500 karapfukama karambura amaboko karavuga ngo Imana ishimwe kuko abonye umusanzu wa Reyo aya mafaranga ngo aye nayo guhabareyo ngo abonye umusanzu wa Reyo. Dawudi, haleluya, amakuru bayagejeje kwa Sawuli bati hano habonetse umujene umusore. Sawuli ngo amurebe aramadutse, we bamuye brigade bamuye barakisha. Dawudi aravuga ngo ndagira intama, kurazana intama mirwano ahandi bikora munumve rero nje kugera kucyo. Dawudi amwereka ibikorwa. Dawudi aramubwira ati muze kangwibwire perutse kwicindare indumbi yayira hirya ngaha nishe nidu kandi iduba ari umusore ngo ibifite ibiro 750 ibifite imbaraga zo gukurura rukurura na yuzi ibintu. Aravuga ati muze nayo narayishe ejo bundi aha uriya Mufilisiti Imana iramungabiza. Kababwire ibikorwa biza bicecekesha ba Sawuli bagaceceka namiryango ya haleluya. Ibikorwa biza bigira gute biza bicecekesha abantu. Bibiliya zivuga aravuduka. Uyu ni umwaka wo kuvuduka, uyu ni umwaka wo kuvuduka. Mumbabare muhaguruke dutereza haleluya haleluya. Uyu ni umwaka wo kugira gute hoberera uwo muntu mukomanga mubwire ngo uyu ni umwaka wo kuvuduka. Mbabare dukomere Imana yacu amashyi. Haleluya. Ngira ikibazo rero mwaba papa baraha iyo abamama bahaguruka bakuza abahungu bagasigara bicaye. Iyi timu y'abarubyiruko kwisigara yicaye mufite ikibazo. Komera Imana yacu amashyi. Mbabwire naka ngaka mugihagaze Berena ingabo zisana fande. Ingabo sanande yari fake agira ingabo fake. Ubwo avudutse rero ubwo agize gute mumpoberera umubwire ngo ubwo afande avudutse natwe tugomba kugira gute kuvuduka. Komera Imana yacu amashyi. Mwicara Imana ibaheze umugisha. Haleluya. Bibiliya yavuze mwumva uko Bibiliya yavuze ngo Goliyati abonye Dawudi ngo aravuga ati ye baba we mbega abanyesirayeli. Ariko nza mbona aba bantu ni nk'abantu mvuge Uganda ni nk'abantu bamutukura cyangwa mu ruzinga kundo baza bagusuzugura. Mbega abagabo baratinye bohereje akakana kabo. We kadoko ngwino ndakugaburira inyamaswa ndakugaburira ibisiga. Ningaho yamubwiye ngo inyamaswa ndizarya ngo zihake ndakugaburira ibisiga. Dawudi aravuga ngo wanteranye icumu n'uducumu ariko njewe ndagutera mu izina ry'iyo Mana. Imana irakungabiza. Haleluya. Imana Isirayeli kirichi bikugabiza. Ubwo umufande yavudutse hari ibyo Imana igiye kutugabiza. Ubwo afande yavudutse hari ibindi Imana igiye kutugabiza. Ubwo afande yavudutse haleluya. Komera Imana yacu amashyi. Ubwo yagize gute muhobera umubwire ngo ubwiye umwafande yavudutse hari ibindi Imana itugabiza uno mwaka 2024. Hari ibindi bigomba guceceka, hari ibindi bigomba kwibagirana. Haleluya. Amina. Mbabwire mwicare muje gusoma amateka ya Yesu ahamagara intumwa. Nta duhungu twinyanda azahamagara. Uturwara imitwe na gripe ntishobora gukorana na Yesu. Turyama saa 2 z'ijoro tukaryama base na banyina bakiri muri saro.
tukabyuka saa yine z'amanywa bakaza bakingingira ngo nikabyuke karye. Nimba ufite bene abo ngabo kura y'amaso nta mwana ufite. Akoreka mbabaze umuntu ukiri kwa papa wiwe uryamuta imbere ya fande muri abapangayi hari abapangayi baza baryama imbere ya fande. Amen. Mwigeze mona ba section commander bataha imbere ya CEO ya Major General, ukabona umuririmbyi wambaye uniform amaze kuririmba agahita ataha posa atarataha. Wayobye umuhanda sinzi wagi. Iyo umuyobozi atarata abantu batoya bizungurutsa aho ngaho ngo abafite morale iyi nyine kandi rara. Dawudi ngo aravuduka. Dawudi agira gute? Ngo arekura ryabuye Imana irariherekeza. Iyo twavudutse hari ibindi Imana iziherekeza. Mumbabare muvuge ngo amina. Imana iherekeza ryabuye mukocora mu ruhanga Goliyati agwa yubamye. Dawudi ni umugabo. Mwamenye ko ari umwana? Bibiliya yavuze ngo aratambuka mukandagira ku ijosi kandi nta nkota ngo yari afite ayikura kwita. Mwari muzi iyo dukoze tuvudutse Imana ize dutiza amaboko y'abanzi bakadufasha gukora ibikorwa. Bibiliya iravuga ngo amuca igihanga ngo arangije acereka Abanyesirayeli. Acereka? Mwamenye ko igihanga cyabonetse? Abanyesirayeli nabo mumbwire ngo igihanga cyabonetse. Mumbabarire munumve. Mbabarira muzenguruka ubwira abantu ngo igihanga cyabonetse. Tambuka bambwire ko igihanga cyagize gute? Korari ko mudahaguruka igihanga cyagize gute? Cyabonetse. Haleluya. Igihanga cyagize gute? Cyabonetse. Bwa mbere ngo acereka abande ni Woman Foundation na Noble Family babimenye ko igihanga cyagize gute? Cyabonetse. Umva uko Bibiliya ivuga ngo amaze kucereka Abanyesirayeli acereka n'abareberi abanzi. Abanzi nabo babona igihanga. Abanzi bagira gute? Nabo mumbwire ngo abanzi nabo babibonye. Haleluya. Mwicare hasi, mwicare. Asanze muri abasazi. Mwumva amakuru rero. Dawudi yaje avuye mu ntama. Dawudi yaje agemuye. Sawuli ngo abaza ikibazo umwami wa Isirayeli ava ngo ese uriya mwana ni uwande? Abaza chief escort we witwa Abuneri mwene Neri. Abuneri ngo aravuga ngo nkamumenya mba nkoroga. Ankoroga. Erega Imana yavudutse abantu baza batuyoberwa kandi duturanye. Abantu bagira gute? Baratuyoberwa. Ngo aramwegera munumve kuri aka kana. Uwo munsi bamuhaye iranka rya majoro, yatasha ari majoro. Mbabwi arasubira mu ntama. Imana ikeneye igihanga cya Goliyati. Naho izi ntamura zisezera. Abakecuru bari bazi ko abana babo bapfira mu mirwano. Abagore bari bazi ko bagiye gufakara. Kandi mbabwira hari abantu batoshobora gufakaza nk'ama Benita ntiyabashobora. Imana izafate Bernard mukomeze. Sibyo? N'uyu ntiyabashobora. Kwa ngo wabashobora? Nuko nyine aho ngaho ni sawa. Abagore bari bategereje ko abagabo babo bari bufe. Abakobwa bari bazi ko basaza babo bari bufe. Babonye Dawudi atanye igihanga. Atanye iki? Bateri korasi. Barava ngo muri Isirayeli honyine niho hari Imana. Muri Nobu niho hari Imana. Muri haleluya. Amina.
mumpobere mu kinyabufura munyeganyeza atarakara mubwire ngo ibikorwa bigira imbaraga. Ese ako kaboko niko guhoberana kwanyu, mumpoberere neza, muhobere neza umubwire ngo bikorwa. Ese mwebwe ko mudahoberana ino timu ya keve haleluya. Mumbabarire munumve mvuga utundi tubiri nje gusoza ibikorwa. Ibi bikorwa byanteye ubwoba. Mwijuru bohereje abantu batatu, abamarayika baza musho y'abantu, baseruka ku musaza bita Aburahamu wari ufite amasezerano yo gutabarwa n'Imana. Ngo baseruke abona barashonje, aravuga ati mwakwicaye bakabaha utuzi mu koga ibirenge, bakabazana n'agatsima mukikisa. Ariko yo mureke mbabazi iyi mvugo kwavuze tu bakikisari ngo aragenda pasamazi ngo azana ikimasa cyiza kico mu kirebe. Ababaza baryo tumaza tumwe twano hano bumbogo nda kare wari ikimasa cyo mu kirebe ndiyo gicanga hade bibu. Gira ikimasa cyo mu kirebe gihuye n'ikicanga haza kamonye wandi mu kirebe pasa kujana bonane nari niyo nakoreye igiterane. Nabonye abagabo 12 bazanye amata akajerekani bakabatereka iruhande, iri mwirwa mugotomera amazi bakubita tujerekani. Hanyuma Dawudi ngo arirukana ko Aburahamu arirukanga n'umugore. Cyakora Dawudi Aburahamu nawe yari afite umugore mwiza. Hari abantu bafite abagore bashindikana, mwishwa wawe ndiyakandagira iwawe, nta muramukazi wuzugera iwabo, ngo uri muri nobu warayobye, wanyuze sansenike, nta mwene wanyu w'umutware wawe, nta murumuna w'umugore wawe uzugera iwanyu. Ngo noneho rugiye kuba ngo wagira ngo ni ikigo cy'imfubyi. Ni gute mwaje muri iri torero mwashatse kandi gacace ko duhara hirya? turahari ndatu turahari njuze ugenda hirya no hino uducace turahirya keve turahari. Hari wirindi ryaje iburasirazuba ngo ririmo kwigisha ngo kurya ibishimbo zateswe hamwe n'imyumbati ngo biba byasambanye. Turahari utwo ducace natwo turahari hirya natwo turahari. Bibiliya mwumve rero, Bibiliya muvuge ngo amen. Ngo azana ikimasa aragiteka cyose akibashira imbere. Bibiliya zivuga ngo araza arafukama. Hako bare bantu bari ikimasa barakimara ngo bakirya. Mbabwira abamama baraha n'abakobwa batarashaka, umugabo haze ndaza avuga nabi. Mberuse mahugurwa muri Tanzania, Pastor Bernard Umutanzania yaratubwiye ngo kugira ngo kofi zamuke ive hano iringwa irenga hano mu ntoki, ngo uyu mugabo atanezere ngo izisa nivuye ku birometero 40 bujakuzimu ni kure. Iyo atanezerewe kugira ngo uyikure yurenze hano kuremwe inoti ya 5, ngo ni nkukuzana ikintu kiri ku birometero 40. Ariko ngo yanezerewe ngo ni nk'umwuka usohoka mu mazuru. Uzi ko iyo umugabo anezerwa aza guheza kofi ngo irebere mwayo ushaka. Oye mwaje gusenga bamwe abagabo batahaze mufite ibibazo. Nta mugabo waza uzuvuga nabi, nta na mugabo wahaza uza wumva imbwa zimoka nijoro. Imana n'abamarayika babiri mumbabarire muvuge ngo amen. Bari ikimasa baravuga ngo ahantu ndi twagenda tutavuze. Ni ibikorwa muvuge ngo ni ibikorwa bituma Imana igira gute ifuka. Barasura bavugurura isezerano rya Isaka ikindi gihe nkiki.
Yesu ashimwe. Ibi bikorwa ikindi gihe nkiki, ibi bikorwa muvuge ngo ibi bikorwa ikindi gihe nkiki. Ese ibi bintu mwagabanya ariko nonje ndi umunyamugi, muvuge ngo ibi bikorwa ibi bikorwa ikindi gihe. Bibiliya izimbwira umugabo bita Hamani wagambaniye Isirayeli, arayirangiza ngo yari afite ubushobozi. Isirayeli bakafite agakobwa kitwa Esta kazi imitwe izinezeza abagabo. Niwe wa mbere akora amasengesho y'iminsi 3, yirengagiza audience, yirengagiza itegeko ngo yinjire ndiyahubuka. Ariko zanibaza umuntu w'umugore ufite ubwenge azabwira umugabo raporo atarinjira mu nzu ngo yambare inkweto, akasinzi igihe wavuye. Narimvuze ko umugabo avuye mu mugiri waca umutwe washushe, araje ndurareka ngo yambure inkweto atuze, umukubisemo amaraporo ngo umwana bamwirukanye. Yo arasohoka asubire ku kabare ndataha ararara. Banza umureka rye hanyuma utange raporo. Haleluya. Esa pasabena yari yasenze iminsi ngahe, ariko aravuga ati iyi nayo ndiyatuma umwami ahahamuka, ndamukubitamwe ibiryo n'ibikorwa. Umwami ararya, niwe muntu wahamutse avuga ibitaza bivugwa kubera ngo haze ngo bagabure igihugu na Esiteri. Nigeze nsanga umusinzi yari kuri Nyabarongo yasinze, agenda yandika ngo we na mzengo baragabuye, ngo wazatangira kabuga ngo akaja mzengo akaje iburasirazuba ngo nawazareba za Kamonyi yongiye. Umusinzi kandi yarapfuye n'ijisho, ngo we na mzengo bagabuye igihugu. Esiteri ndiyavuga umunsi wa mbere arasura avuga ati ejo muzaze mu ifete saa 6. Buriya harimo itoma y'abagore. Murayumvishe mitoma? Mbabwira icyo namenye, nimba umugabo wawe nyine yaramenyere kumubwira imitoma, uyabonye mama hayanje yaherutse kungurira amavuta, yo kwisiga, kandi asigaye arya ikirayi mu gitondo na nimugoroba, ariko arambura ngo mwana fukama ngusengere. Kandi yagiye gusenga agira imbaraga. Esiteri yavuga, arabanza aravuga oya uyu mugabo agomba kurya agahaga, nibwo avuga kari murori neza, agashiraho na sinyatire. Aracyari ko avuga ariko kashindi ntarayizana hafi yiwe. Ibikorwa aho mwara mubonye kari akabande kose kari abandi bashimare. Kandi mbabwire inzu nziza yuzuye, muvuge ngo inzu nziza yuzuye. Turya tundi twimigereka twatwibwiriza tukavaho, utwimigereka twatuvana. Tibishoboka uzarebe restaurant bafunguye ahantu nziza, uriya wundi ufite akaresitora avuga toya oya ngomba kuja hirya ya Bombogo reka nimuke hakiri kare. Komera Imana yacu amashyi. Arariye ngo amare yabwira Esiteri ngo anga ubu kandi se nduvuga. Esiteri avuga ngo aho ndavuga ubwo ibikorwa byabonetse ngiye kuvuga. Niwo umunsi Esiteri avuga ubwoko bwiwe, yari ataravuga ahavuka. Arambwa ngo ngewe nabasobukwe bose n'abaramu bawe n'abana bawe twaraguririwe ngo akacu karangira. Umwami ngo ahitahaguruka aravuga ngo ninde wibesha akavuga ijambo, kandi niwe wari warasi, ariko kubera ibikorwa, erega ibikorwa nibyo biza bituma abantu bagarura amagambo. Ayo bavuzagarwa niki ibikorwa. Minisitiri w'intebe araho ngaho bita Hamani, Esiteri aravuga ngo ninde mwami ninde wabavuze, dore nguyu atuye no ati nzandiko zizazindi wasinye se. Ngo arasohoka ngo arebe ngo kuburakari bwaba nkubugabanuka. Ibikorwa biza bituma uburakari butagabanuka ahubwo buzamuka.
none ngo amupfukamye ku bibero. Umwami ati none agiye ko no kumufata ku ngufu. Ariko abantu ni babi, abari bamushigikiye baravuga bati kandi yari yazanye igiti cyo kumumanikaho kiri hanze. ni nabo bari bufate Moridekayi bakamutundika. Ati mube mukimushizeho kandi ndasinye njyewe mwami ibya minisitiri uyu nguyu mu bihezo uwo nguwo Moridekayi kandi amutembereze. Umugore ngo yari yamubwiye ariko subura ryuzo urahaga saa sita utarica ko kayuda kwere n'abayuda ntibazabicwa. Bahindura amafarasi aramwuriza. Mureke mbabwire duse n'abahaye bareba Moridekayi Hamani hayamwuriza ku ifarasi. Mwamubonye bita Hamani kunda ameze ngo Moridekayi ni wayoboye urugo rugendo. Hamani ngo yari yavuze ngo aramunyuza mu makarite y'abayuda. Moridekayi aramubwira ati mu bayuda nta kibazo tugifite iwanyu turanyura iwanyu. Bagera ahantu bakangwa gatera we kuramwe ikoti ndibaye bumva. Erega ibikorwa byabonetse n'abanzi baraceceka. Banzi baraceceka. Ngo aravuga ngo aramunyuza niwiwe. Kandi abagore iyo bose yo bava imvura yagwa iyo ukandagiye aza urukweto rwawe. Mukahamani ngo yumvishwe aravuga ati woni fande yafanikiwe byagenze neza. Ngo asora umutwe arangiza ariko aragenda yakuyemo yambaye t-shirt aravuga ati uri atwaye sumu yuda aravuga ati ndafaka ibirarangiye. Ngo atasha aramubwira ngo ubwo utangiye gucogorera imbere y'abayuda kambabwiye nta kintu kiza gicogoza abanzi bacu ni ibikorwa. Dushigikiye umushumba wacu tukubaha n'Imana ye n'ibikorwa mu mbobero uti n'ibikorwa nibyo bigira imbaraga. Uyu ni umwaka w'ibikorwa. Cyambere byagezweho niko leta yacu iziva ngo tubisigasire. Ibyagezweho n'uru rusengero n'ururi hehe n'abantu bacu banyanyagiye hirya mbasetse muvuge muti kagira inkuru. Mperutse Sembabure murahazi sanga akana karambwira ati nje ndi umunopu ati amateraniro abaye njari mu Gasenda kuyakurikirana iwabo nta mashanyarazi abaho pastor agenda ibirometero 6 gukurikirana amateraniro ibirometero. Niko kambwiye ko inama yabaye yo kubaka urusengero ati bashizeho amakategori nanje nimwe nitegura. Sembabure murahazi ni Uganda pastor mu rutumva ingomiyo nasanzeyo nta torero ririyo n'abasilamu ndabo na kiliziya ndayari nako kana kakanobu karaho ha kabwira abandi atwirawe n'umunobu kanzana mu rugo we ndarira kazana amatara. Harukweto kari gafite ariko ngo nakanobu kariyo mu cyaro. Iyo kamenya amakuru y'amateraniro kaza gateka kaja mu isenda ibirometero 6 gukurikirana amateraniro. Karambwira ati pasa twamenya amakuru ati bagiye kubaka urusengero kandi bashizeho amatsinda abibaza miliyoni 100. Nako kabimbwiye sinari mbize rega nje. Kansoreze kuri aka kantu. Imana yakoze ibikorwa bikomeye muzige guceceka mukabwira abanzi kuboko kw'Imana bazakubone bonyine. Haleluya! Yosuwa ngo yazenguruka Yeriko abwira abasirikare bati no turu ya mbere ni kimya nta gusakuza pasa keretse umunsi twabonye Yeriko yaguye nibwo tuzatera karuru inshuro 7 abatamzi bavuza amahembe abantu batere
hejuru bavuge ngo icyubahiro ni icy'Imana. Ngwino dusore. Akiri ahangaha avuze karindwi, wirinde gusakuza, inkuru ntijyaho idakwiye kujya. Utumva ururimi rwawe, utumva amavuta uhagazemo mureke. Biravuga ngo nuko Dawidi abatera umugongo. Tera umugongo imyuka iri hanze aha idacogoza amaboko yawe, ntiwubakire Imana. Tera umugongo abanzi b'inzu y'Imana. Tera umugongo imyuka irwanya iterambere ry'abera. Tera umugongo abarozi n'abagambanyi. Tera umugongo abanyeshyari. Utishimiye amavuta uhagazemo, shyira umugongo inyuma, azashaka Imana yawe. Aravuze ngo kari karindwi, munyemerere tuzitere zirindwi, 1 2 3. Haleluya, haleluya. 3, haleluya. Haguruka, haguruka. 4, haleluya. 5, haleluya. 6, haleluya. 7 tuzataha katedrali mutere. Haleluya. Mubyeyi mukozi w'Imana, dushyireho isengesho. Tugiye kubwira Imana ngo uyu ni umurimo wawe. Yesu ashimwe. Mwanya wacu ni ukubaze, ariko iyo igikorwa kibaye gutya mwa bapapa bateranye n'abamama, nimusoma biriya bitabo, igitabo cya Ezira n'igitabo cya Nehemiya na Yosuwa, ni ibitabo byo kunesha. Niyo munsi abagabo baze begera Yosuwa akamubwira ngo turagushigikiye. Haleluya. Ibyifuzo byanyu mwarabisenze nibyo, ariko mureke dusubire dusengera afande wacu. Bibiliya irambwira ngo amaboko ya Mose agira gute? Ngo araruha. Amaboko ya Mose azagira igihe akagira gute? Akaruha. Ngo bazana ibuye bararimutega, Aroni naho uri ngo baramira amaboko yiwe. Amaboko ya Mose ngo arakomeragira ku izuba rirenze, batsinda urugamba. Naraye nicaye iri joro, naraye ndize. Pastor Bernard wabivuze, Imana izihagurutse indwara ibihe bigoye. Nta ndwara izihaguruka igihe cy'amahoro cy'imikino. Indwara izihaguruka haduye hari. Mbabare mvuga akantu ka politike, njye nabaye Kongo Katanga, terwa na Zimbabwe na Namibia na Chad na Angola na FDD na FDLR na Kongo, tudafite umutabazi utegereje Imana. Haza abasirikare 25. Muri abo umwe aracyahari, ari hano mu Rwanda, ni umusirikare w'u Rwanda. Tuvuye kumushimira, tuvuye iwiwe, twagiye gupfukamayo, dujana abasaza bakwiriye kumzara. Barambwira ngo mwana wacu, ni twebwe babandi Imana yakoresheje ikaturamira. Kandi uwo mugasirikare muvuze benshi baramuzi, yasanze yaduye ari ku birometero 5, aje kuturangiza. Amen. Ararira nawe aravuga ngo Imana ishime ko ari abandi Imana yakoresheje amaboko yacu kabatabara. Mureke twige gusengera afande. Nabuze umwanya wo kuvuga abanzi, ariko ni mumbwire mureke mbabwira abanzi 3. Abanzi bamwe Pastor Bernard nabo tugendana mu bantu bananije Ezira na Zerubabeli ngo n'abayuda. Umuntu ashobora kutagushigikira ariko agaceceka, urya ni aduye. Umuntu wo muri Nobu ucecetse ni rebeli, umwanzi, kandi niwe mubi. Ngo avamwe n'abandi Pastor Manzi ngo bakaza baje kwifatikanya na batobi bavuye nabo muri Nobu. Nibo bari mu kuziri hanze ngo ese litoro mwebwe muza muribona gute? Bararibona gute? Ni iryabo, nibabona yabo. Ngo hazamwe n'abahanuzi bo muri bo bakaza babahanurira, bakababwira imigambi yaduye, kandi aribo baduye. Ariko Nehemiya yaravuze ngo umugabo nkanje kizakomeza.
abatananiwe njye navanye amavuta hano yo gupfukama. Mfite imyaka 64, mfite ibiro 130, ndayujuje 130. Ndi Mutaraga ariko nabonye n'ikindi mutazi. Ka Friday yaje hano. Nimwabonye siporo ahangaha. Muranga kubyina amadiyabete arabamara. Arabadiranga. Mana yacu. Mana igira neza. Inzu yayubakwa ahangaha. Salomo yaravuze ngo n'umunyamahanga uzaza arwaye umutima ngo azahakirire. Shigikira amaboko y'umushumba ma. Bibiliya yavuze ngo n'abatware. Hano hari imiryango ya Rubeni, ya Gadi iri hano. Hari amasinda hayavuga mu rurimi rumwe rututumva. Abo bantu bose bashigikire. Ingabo z'abanyamahanga ziceceke. Ingabo z'abanzi zisindirwa imbere yawe. Iriya katedrali niyuzura, kuramya kuzabona umwanya uhagije. Gira imiryango y'abarebera ukinga. Gira imiryango y'abanzi ukinga. Ngo iyo ukinguye, kingura inzira y'amafaranga. Kingura ba Besareri, uzana aba engineer bazi kubaka beza, badafite umutima wo kuziba ku nzu yawe. Mushumba turangaje imbere n'abandi bose, tuzagera ku nsinzi kandi ngo si kubwa amaboko yacu. Abahanuzi bahagaye barahari na ba Zakariya na ba Maraki, nabo hagurukije bameze nka ba Zerubabeli. Tugukomeye amashyi Imana, icyubahiro kibi cyawe. Rakoze cyane. Reka turebe ko hari uwakira agakiza. Hari igihe aba ariyo saha yawe n'Imana kandi ari cy'ubutumire bw'umwuka bwashatse gukora kuri wowe. Kavuga ati sinari nkijijwe ariko Imana nyir'ijuru inyicire Goliyati w'icyaha kimbase cyangwa w'intege nke zinyizingiraho. Ukaba ushaka kwakira umwami w'abami, ubutsinzi bwose buri muri Kristo. Niwe buye rikubita wa mugore yatakagwa, tukamuca igihango gatana ibihe byiza by'umwuka. Zamura ikiganza, mukozi w'Imana akiri imbere aha, tugusengere. Kiganza niba wakira agakiza, kakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Imana ibahe umugisha. Kugira ngo twese turakijijwe na online kandi waba ariyo, Imana imugire neza. Tera intambwe ngwino. Nundi wese mubaha inzira. Goliyati ukwiye kugwa hasi, tukavana imbaraga z'Imana aha. Ni wa mwuka ukubuza inzira zo gukizwa. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Muhagarara aha. Nundi wese mu iteraniro atera intambwe. Reka tubatuze kandi Imana ibahe umugisha. Murasubiramo aya magambo ngo Mwami Yesu, mudafite ubwoba. Mwami Yesu, ndakwakiriye. Uhereye aka kanya nitandukanyije n'ibyaha. Umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Unkure mu gitabo cyo kurimbuka, nyandike mu gitabo cy'ubugingo. Umucyo wawe umbeho, umpa agakiza kawe mu izina rya Yesu. Mana, dusengeye abana bawe arabaraha babikoze ikimenyetso cyo kubigaragaza imbere y'itorero. Uravuze ngo icy'itorero rizabora kizaba kibohowe. Uzabohorwa n'itorero ijuru rizamubohora. N'icy'itorero rizaboha hasa inaha mu isi kizabohwa. Tuboshye wa munyazi wabanyagaga ubugingo, tuboshye imirimo y'umwijima turayiboshye, tubohoye ibyiza abera bakiriye, ariko gakiza kawe Data turabasengeye ubarindire muri wowe. Babaye umwe natwe, reka itorero ribakire, tubakiriza kunezererwa ko amaraso yawe abejeje kandi umwuka utanga ubugingo akaba binjiyemo. Batandukanye n'isi n'inshuti mbi n'ikindi cyose cyabasubiza inyuma. Tubasabiye kuramira muri wowe no kugukorera, bakazaragwa ibyabera basezeranijwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.